ka Voice of the People Party VPP hapo ka jinglam jong ba adan mila besai umat bolong presiden rang ba jong ka parti mentakas ngi kilawan ban her syarib hoy na benda ban pensngo paj ba halor kimat jong ka resta sistem ha ni ka jinglang ka ba pelong da ka Voice of People Party hayo molong hanang po ka badai ka jaka ba pelong ya ka yo delang ka ba sisin sitayo ka ba jute paj baru kum ka yo nang po la sakhi bahag ani ka jingalang ki bawan yo wan hat klashim benta shit ham da ka ba kila pensange yala dia shipor mansngap ayu ba kinong yalam ka parti VVP halor ka mat resta sistem ha bakran ka jingalang paj ba nakaliang ba adan ulaong ba ka VVP kamdai ka seng ka basuan tang ban yakhun election hendrei ka yang ban yakhun na benta ki mat jong kari ba ka jai ben reu Shushu ba ardan ulaong ba hadin ka rali rapra hasoreng ka VVP ka ayo ka jingjab bat kata kalong ba ka VVP kala shimtino ya ka jaka jong kisengirulum Ngayon ramba ikimat bat pemangila kular ya ka reservation policy ila ra hapo assembly and chief minister ulakan ko orang ya kini filaban lekshin kasuri la pem skoman la pem hon pem priang lek chagi yang kasuri oh da karan sarong habu jawab ya ka jingkaran gajana Nei jayu tang katu kanisi ka ying kasiri kong em ya kata ka polisi ka ka kamram jong ka assembly ba jong ka sorkar ban pendek kandai ka kamram jong ka reservation policy kayeng kata ka nongrim ko jingi bangi tawa dan kamanya kren banya tai ya ka ka mat apo assembly kandai bangi pisini no hendai hatin ba ka ying kasiri high court Anda bishar ya gue kekis kong ba accidentally haga rukom bampai prakat kalap ba plane kerukom pintrikam jong sarkar Meghalaya ya kata ka reservation policy kamlang katkum ka policy ka baki kila pendek hen mar kata ra kong pendek ya kata ka roster kadai bandan ka roster katakan kala penmi jinge den mar kata ka daw hagi kisni like kam shipotally nyautally kalit siya kita iki para gajing ikiway kaway iyo amangi bat kumta terter like kam de kispatli mot nyopo prapo kalek siway bomba kisama jo harapuni kata dan gibra 3f lasan snem anda khot advertisement ya kapos mentar khot tang kata tangan tagi garu shanu kilek kita gibra 3 snem Kartayo kam kalarat hato kam dengi bangini kri ya bakum kata ke jimbaka jongi ta ginangaram gujingi ki baknem pensiong nongrim ha dein mar kata ra kumbai doktor ki benayong krem ka jingi jingai ka wan geng gane ka jingi amda ni mat gane ka jingi namar layalam ya ka jilame ka ya san pos nam tam menshwa krem don korkom perkhat ka jingai ka ban sandur ya ka ka syan na ka tagilong din dei mangi ken menta ki ban hapan yen pat menta bangini sandur ringkat bati kinong shong shong ki patba ya ka loy jang kilong din ki mandin ka jingi ki salpo ka san pos nam Badai kata daun ilara, bad haba ke sarkar kash la persyang ban kiar ban yatai ngilaong managa parti ngenlet syasuro ban yaki ya gani minta gani kade ke jing stang ke jing ya ke jeki kade ke second phase lani ke benta ke bahar jong ke jing pen so tho patba bangi yaki tinge ban persya ya ke sarkar ni tawa ba ke sarkar kade ban pendek Tumai, ya kan ini reservation policy. Ni tawa, baga sarkar kadi man saya mardori ki kam thongkam, ngi igri kisni kat padang ki mangi nam penstat ban khot advertisement ya ki kam namar beli ban pendap lot igni ki jumpuli ki kam ki balai baro. Bakat ban poi kapor. Batin khot ya keren lese plus kim dan show ki balai. Kada ni jing thmu. Kira keren kop ningkong. Ba kilet sing kasuri nai menta ande kei ya ka jinggershan jo patba ya ka jiki ka jungi kila on sakot ya ka all party meeting bane keren ya gane hingim kwa banbu kendan ya ka sarkar banong ai katai khasi ai katai goro lekum tai ngai yang tangre ngai jingut ka bahatam How dah kata komiti ke kerpang ke banpet ya gini ke benta. Kot yang ginangaram na bro arlian gini ke jaj benriu. Kot yang kita gini start di syampang kiban ai jimut ke bapaka kumno ban pendek thumai. Sange shwa gini ke thongkam thongjam. Bat menta gini ke jinglang ke baar gini ke face.
si potrik ngelik semau kuat ban hadin kata ngin stang ke jeki ban pensenge yang ini kam tungjam kumno kana belum ka biang sanpo lalai pusan ndabha pat ndha markaju shibu sanpo mot lalai pusan mot ndha markaju kam shongnya den markata ngio pendek shwa yang ini ladamma ban pendek yang ini kandon ka jingkta ya ki samlaji ki bawat kam wajam kandi tang itu ki banda muat kam menta wat kitu ki bla trai triaf ki bang padio ai ka jimpen skamru kandon ka jingkta ka bakral kin mi osho bang apply kam nangis mashanu kelek kerta jungking kalamang ya den markata ngi wan hadni ka por ban pensko tho ye ki patba ngi yang hangi amde namta yaradi ngi la job sawat larang yang empat bau jiri tang sawat ngi leyu upat ba unong kadang sya te bapri ngi leyu sawat neng yang em ngi ki bat hi upat ba lara ka sarkar kam snap yang ia po assembly lingwa ka sorjo upat ba ngi renti baniki ban pri ya ka jingershan ka sarkar kan hapan snap namar kani gadi ka recent shar upat ba Oki paiba ka jingyo kersyan ka jing ya ka jingershan keleng ka pelong menta bagi ba yale persya ini oh kila siat iki kenam jiba per yang ikin nongeram ai pat ka jingjop ka ji kalong nilai job ya ka ai ka bangila depan ong haga por bangi pelong ya ka rally rapra hande sorang kam yang hadin jong election amli RPY ka voice of the people party kan sa shimno ya ka jaka jong geseng rilum